Mba'éichapa chemaite irory peẽme g̃uarã mitãkuña mitãrosukuéra octavo gradogua. Ko árape ñamba'apótahína ñane aranduka togue 110-pe ha ñanembo'epy ha'éhína ñe'ẽpoty tembi'uapu, poesía, recetas ajépa. Ha ñeñepyrũguévo jajuhu peteĩ ñe'ẽpoty hérava vori apo, haciendo vori ajépa. Peãhína Graciela Martínez mba'e ha he'ikóicha ñapu'ãke mitã ñamoĩ ytaku taimimói avati morotĩ topupu sapy'a jaisu'u jaha'ã aníke ichipa yvytu toipeju ñamokã jaipuru angu'ápe ojovái jajosó taiku'i toiku ñembiso jeguapa toimbáku'yty yrupe jeruru ñamboja hu'itĩ rora topyta vori ára g̃uarã kamby reja'u mbarete tome'ẽ hu'itĩ taijaty vorirã memete kesu avati kamby ha juky ryguasu rykuére jaipuru jehe'a taheñói ha tahe'ẽ kua'apy toguasa toikytĩ tojopy apu'ãjoaite mbaipýnteke ani vorigui oikopa ha pe amóvo tojapepo topupu ryguasu tombojy hu'umbá vori tajeity topupu sapy'a topypa py'ápe tovevýi topu'ã tahaku taipeju voríma ja'úke vori vorínte kohe peãhína ñane ñe'ẽpoty hérava vori apo peãre ñane oĩ tembiaporã ñañapomarãhína ha'éhína ñembohovái contestamos ajépa mba'érepa ñahendu oñeñe'ẽ avápa ojapokuaa vori peã ñane ñamoñe'ẽnguévohína jaikuaátahína avápa ojapokuaa vori ikatúpa ñande jajapo he'íva ñe'ẽpotýpe mba'épa ñaikotevẽ jajapo hag̃ua ñande rógapepa ojejapóva ko'ã mba'e ha upéicha opajýma ñane rembiapo ko árapegua mbykymínte ñamoñe'ẽtahína ñande ñe'ẽpoty hérava vori apo ha ñambohováita ko'ãva porandu oĩva togue 110-me